episode. Biyag ti tao. Sa dino ti ayan ni Cheska, apay adipay laagawid. At dapay lararamidan na iji pagadalan, nanang. Anya pay laang ter aramiden na ijay. Agikatkit din. Ti plano na katilupas na itaatawon ti panagadal na. Tapno sana sayang. Manuabulan laangan kat malpasan ti maysa nga school year. Dua bulan pa'y matlaang jasikog na, nanang. Mabalin pa'y. Anya mabalin pay nga ibagbagam at libe. Pamilya tayo ti imbaba inday yakabsat mo. Awagan man kit de. Ibagam tagawi doon. Sayang ti kwarta iti kastangar aramiden na. Napatpatag ka di ka na kayo ti dayaw ti pamilya tayo. Ngam ti mismo nga anak yo. Naiilawaan ni Cheska. Ngam di yo kumamatlaksida na kasta, nanang. Di mo kanunungan ti aramid ti kabsat mo. Tamangan no pati sika kat iraman ko aguraan, libe. Sinayang mo ti adu a sakripisyo may kinimanang mo. Saan ka pa'y analpas iti panagadal mo? Ngam nagpasikog kakit din. Agsardeng kan nga agadal. Lepas ako maitaatawan, nanang. Tapno saan asayang. Talo abulan laangan. Kat malpasan ti school year. Basit pa'y matityan ko, nanang. Saanan? Adula amin. Mangibabain kakit di. Libe, irwar mo dagiti kawas ti kapsat mo. Ha? Apay, nanang? Papanawon tan dito'y balay day ta babae. Imbabain na ti pamilya tayo. Anya? Nanang, pakawanindak kumano na ilaw, anak. Ngam ikandak kumapay iti may sagun daway. Tapno sulnitak tinagbiddotak. Diyak kayat amakita ti panagrup-rupam iti daytoy abalay. No si bibiyag pay day ditatang yo. Sigurado apagtalawon na kamulaang. Naimbag pay ni manang mo. Di mo la tultuladen ni manang mo alibi. Sala nakirelasyon idi nakapagturpusan. Ngam si kamatan. Ay na, diyak amunuan niya ti sawagkan ka, Cheska. Pakawanindak kumananang. Iso nga ako kusam amin ang akagawaam. Tapumanaw kan dito'y balay, Cheska. Diyak kayat ti mangibabain akamang ti pamilya. No kasta, pinagtalaw na ka ti inam? Uwan, Andrew. Kasano nga rodan? No okay lang kan ka. Agnaudak kumalaangan iti balayo. Diyak pa'y nakasarita dagiti dadakkel ko, may papan iti dahi ta abanag. Awanin ti mo ka, papana. Ala, makaammo ditan, Cheska. Agawid ta nga rodan iti balay. Iso na Cheska, nanang. Nobiyak. Nasaya at matata nakapasyar ka dito'y balay, may balasang ko. Uwan, nana. Naimbag arabi iyo. Ay, kadramat kadwa masimbang pa tandraw. Tatang, iso ni Cheska. Nobiyak. Agnaed ko man ti nobiyak diti balay. Awan nga minan ti daddo maapapanan na. Dagiti dadakkel na ngay. Pinagtalaw ti inana idi na amuan ta amasikog, tatang. Anya? Anya? Masikog tinobyam ko na, anak ko. Wananang. 2 bulan ang tisikog na. Ay naapay nga italang ay bagayo day tangay. 2 bulan mo't gaya man tisikog na. Pasensya kayo, nanang. Tatang. Pero bilang tapalubusan tayo nga agnaed ni Cheska dito balay. Saan nga taas sa pulan nagiti dadakkel na? Ay, sigun kan kwa na, pinagtalaw ka no ti inana. Kaasimot no saan tayo atulungan. Kan may sa, anak tamot ti nakasikog kan kwa na lakay. Uy, namok na ita. Masyanak mo't laeng kan ni Cheska. Madanagan laeng ta mga no datanto ti pagpupudutan nagiti dadakkel na no maamuan da pinagnaed ta dito'y balay. Saan mo't siguro, lakay? Kasi mo't tisikog na no saan tayo atulungan. Mala, pag naedin tayo nga rudan dito'y balay. Wen, tapno mabantayan tamot laeng ida. Sa bagay, kasla nasingpit mo't ni Cheska. Iso na lang ta. Ay, una yan ta nailawaan damit tayo ni ti anak ta.
Daditan, iso nga aklunan tayo ti amay. No saan kayo akomportable? Oray agabang kami laangan kin ni Andro, nana. Ikan na kami laang iti makabulan, tapno makadiskitar kami iti kwartami. Ay, sana mabalin na kong. Agnaad kayo langan dito'y balay. Tapno mabantayan kayo. Kan tapno saan kayo nga gastos. Agyaman naklaunay, nana. Anya nga rodan ti planom ita. Kasano nga iti panagadal mo basang. Ituloy ko kumalat ta, nana. 3 abulan laangan kat malpas kon ti second year college. Masayang anak ngamin. Kabaalam ka di pa, ibalasang ko. Wen, nana, basit pa'y ti sikug ko. Numalpas ko ti second year college, agsardengak pa'y. Tapno maipamaysak ti atensyon ko iti anak mi kin ni Andrew. No kasta nga rod, masapul nga agpa-check up kain ton bigat. Tapno amu tayo, no anya dagiti rumbang at tumaram a vitamina, Di ka madanagan. Da kami ti makaammo iti kwarta magastos. Agyaman nakmanan, nana. Ken tatang ken nanang meten, tiyawag mo kada kami. Hello, Cheska, ading ko. Kumusta kayon, manang? Ay na, nasaya at matlata Ay, kailiw kan ading. Uray siyak mo't, manang. Kailiw ka mo'tan. Kat, kumusta ti trato dagiti dadakkel ni Andrew kan ka? Nasaya at itrato da kanyak, manang. Kinapudno na, ninanang na timangkadkadwa kanyak no ada check up ko. Kaslapudpudno nga anak titrato da kanyak, manang. Kasta aya. Kat, ti panagadal mo ngay. Okay mo't lang, manang. Bakasyon mi inton umay alawas. Adda ka di pa allowance mo dita? Adda pa'y, manang. Ikan kay ti kwartam Saanan, manang? Nakababain matkan ka. Amok ayur unungan nyo kinimanong Ricky ti kalay sayo. Wen ngam amok ka sa pulam ti kwarta. Asino, ti kasarsaritam libe. Ni, nakayong matgayam nanang. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo kunat. Ay kwa, ni Ricky nanang. Agawid ka no dito balay inton umay halawas. Ay, kunaklakit din no ni ading mumanan. Ha? I-block mon ti numero day jay akabsat mo. Kita ta apo ko ta Bertaw. Ay na, kasla ni Andrew mo lang idi ubing. Wan nga rod bakag. Kayong ingas na launay. Ay uwang gayam. Ayan ni Andrew. Apa di mo kadwa. Di mo ka diimbagakan kwa na nagpas ngayon ni Cheska. Jak mat maawagan iti cellphone na. Awan ni Jibalay. Ang mga no nakainom manen. Kadwanan sa manen dagiti barkada na. Wan siguro Dajay pa'y magtikunam. Ay, talaga narigat na mabagbagaan dyan akta. Agbalbaliw ko man ata dan putot na. Tijak pa'y kayat, intugot naman ti motor na. Agmotor lata nga ore na bartag. Ay, bagbagaam to man lakay. Delikado ti kasjeng aramidon na. Pangasim ko agbalbaliw ka nandraw. Adan putot maungam gasta pala ang tar aramidam. Day talang matyayan tiragsak ko tatang. Panagkunam ka day kat nasayaat ti kastangar aramidam. Imbes as si katikadwa ni Cheska iti ospital iti nagpas ng kay gamawan kamay. Sana bali nagawid akong tatang. Pangaasim, dumngag ka iti pamagbagamikan ka. Hustaon ti barkada. Nagitikit di aginam ti pangpangrunam ita anak ko. Mura ta jakmot ida isuksok at tatang. Anya asaan, kat no kasla napatpatag pa iti bisyom kan nagiti barkadam ngam ti pamilyam. Saan anasaya at ti kasta agalad ti may nga ama anak ko. Baliwam ti kasta nga aramid mo. Agbalbaliw ka kuman. Sa dino manen ti papanam, Andrew. Di nakman pakibibiyangan, Cheska. Imbes ngaglaba ka kuma, tani, jak pa'y makalaba. At dani nanang, isun ti mangilabay ti lampin kan nagsukatan ni baby. Anya, Agrobata kan, tani. Agur ore lagi ti barkada ki di paradaan. pangaasim ta di mo ipilit ti kayat mo.
Tulungan na kumamot ang mga awir iti anak ta. Wento? Saan pa nga itatan At dangarod pa panak. Anya ka matan, di mo matan dangdanggan no day pagak. Saan ka matakas tayo dekat? Tapno ibagakan ka anya, Cheska. Barkada kung dagijay, sakbay anaam-am mo ka. No kasta, napatpatagdangam da kami iti anak ta. Kasta ka diti kayat mo pagparangan, Andro. Nay, apayan, balasang ko. Agsangsangit ka, Mart. Apayakas Jenny Andro nanang. Impilit na lata ti Remor. Linapdak ngam dinak matani pang pangag di anak yo. Nala, bayam tabagbagaan min tumanan. Ay, talaga nga dawul-wul-wul day dyan nga anak may. Ala, umay kakit din tamangan tayo, nuwan. Sa anak pa yung mabisin nana. Ay na, sana mabalinti kasta. Masapul amangan ka iti husto nga oras. Tapno damot taraon ni baby. Awan pa ikit din ganas ko amangan. Kapay tararamidan ni Andro nana. Ala, lipatan pa ang tararamidan ti anak may. Ti kumaanak yo ti panunutam, Cheska. Kaasay no awan gatasan na ken ka. Iso amanghan kawan. Aginroll ka nun ni Cheska inton madamdam halakay. No, anya ti kayat na suportaran ta bakay. Tanay, saan mo ta kayat ni Andro ti agadal? Wen nga rod saan na sumrek ti adal kan kuana. Gapo iti bisyo kan barkada na. Ay, agnakam tulat ta siguro, jay anak ta. No mangrugit ti klase da Cheska, si kanto pala nga ati makaamoy ti apo ko ta sakmat tiyang trabaho. Kanya nga rod ngay, wanan anusan ta bareng makalpas ni Cheska iti panagadal na. Agrobot ako nanang, tatang. Nagananad ka balasang ko Adtoy, nayon ti kwartam, balasang kao. Saanan tatang? Adamat inted ni manang ko a kwarta. Awatam kit din. Naimbagla kwartam mo't Di ka agbabain ka na kamay. Kasla anak ti pangibilbilangan miken kan. Tanuan yaman ti pagkurkurangan ti anak miken ka. Da kami, adadakkel na ti mangpunoy ti dayta. Agyaman ak unay kada kayo, tatang, nanang. Ni, anyat aramidam dito'y ruwar ti pagadalan mi manang libi. talaga ginagarak ti may ditoy. Takayat ko nga ibaga iti personal nga agkalay sa kamin kanimanong Mariki. Ha? Kasta ka di? Congrats ka da kayo, amanang. Ay na, agyaman naklaunay ading ko. Ay, umay kanto Sana mabalin nga awan kanto. Ni nanang, manang. Ay na, di mo panunutan ti ibaga ni nanang. Basta ti kayat ko. Adda kay ti special nga aldaw ko, ading ko. Makitan tuman, manang. Gumurak kan kano di ka umay. Ikuyog mo ti anak mo tapno makita ni nanang. Bareng maayayo tirik nanan no makita na ti apo ko na ken ka. Di na kami pampansinan ni nanang, manang. Ay na, di mo lata ni kaskaso. Nangato ti pride na. Mano atawunan ti napalabas. Ngam di na pa'y lamaaklon ti nagtungpalam. Agawid kami sa langan, manang. Nalpas matan ti seremonya ti kasaryo. Saan na mabalin? Di kay piagaw-awid. Pangaasim. Anya mo ti kasta nga aramid mon, libe. Anya man ang ti pagpungpungtutan nyo ay ananang. Apay adi mo imbagbaga nga imbitado gayam day di atches ka. Siyempre, kabsat ko. Ura niya pa'y tinagbidutan na kabsat ko lata. Kan anak yu lata nanang. Noon niya man tinapasama kidi, lipatin nyo kuman. Pakawanan yon ti kabsat ko. Mangibabain day di atches ka. Sapay kadwa na ti anak na nga imay. Anyalat sawanan dagiti tattao anak kakita kadakwada. Ibagada na sapa si marampiting. Sana bali at agad adal manan ni Cheska nanang. Awan bibiyang ko iti dayta. Kandag iti dadakkel ti nobyo na timang papaadal kan kuana. Awan bibiyang ko iti dayta. Basta nadadaulan ti panagtalag ko kan kuana.
Happy graduation, ading ko. Agyaman naklang unay, manang. Nana, tata, agyaman ako na ititulong yung itikabsat ko. Awanan yaman na, balasang ko. Makaragsakan ba timang tulong itikabsat mo, balasang ko. Ay, mababainak nga rod. Tasipod nagpas nga itikabsat ko. Aging ka itata naggraduaran. Nakayulat ta timang tultulong kan ko na. Ipagpagapu mi iti apo ko may, tanay. Kasjay mo nga rod janak may. Awan pakibiyangan na kadagiti agina. Iso ada kami timang pumpuno iti pagkurkurangan janak may. Ay, huwag gayam. Adain sa gana mi apagsasangwan ni Jebalay. Umay kayo Ay, wala nana. Anya? Masikog kamanan ko nam, Cheska? Wen Andrew. Oo na yan. Ni, apay kasta ti jar mo. Ni nanang naragsakan idi na amuan na ama si Kugak. Ngamsi ka, kasta ti reaksyon mo. Gastos manan day ta. Ag-apply ka ngaminan iti trabaho Nakababain mat kadananang kentatang. No aging gaitakit isudalat ta timang pakan iti pamilyata. Si ka nga ron tinakaadal. Di si ka tirubang agtrabaho. Anya, Usaram ti inadal mo tapno da serbina. Anya ti serbi ti inadal mo. No di mo i-apply. anya. Apay, awanan planom amang ikasar ka ni Cheska, Andrew. Di kamot agdisnudo amang ibaga iti dayta. Saan na masapol dayta, tatang? Anya? Duwanton ti anak yo ka ni Cheska, anak kaw. Agkasar kayo kit din. Sa anak pa yan nakasagana, tatang? Anyan? Duwanton ti putot mo. Ngam saan ka pa'y lagayam anak kasagana? Anya klase ti panagrasrason ti kasta, Andrew. Rabiin nga maawampay ni Andrew. Jak amaw no sa dino man ang tinapanan na. Awan mat-reply na iti-text ko. Inawagam latta ko man Agri-ring ti cellphone na ngam di namat sungbatan ba kahit. Ay, amangan no nabartek manan. Jak amo Amo na amasikog ni Cheska. Kasta pa laang ti aramid na. Naala naman nga may ti sweldo na iti construction. Isoanapan naman invasion at ikwarta na. Makangag mananday jay kanyak no agaway. Roseng. Tagtagainip kan sa. Ay, nagmaditi na itagtagainap ko lakay. Kanya ti tagtagainip mo aya. Ay, wanggayam, nagawid ka din, Andrew. Awan mo't nangag ko nga ungor ti motor si Mangpay. Mga no naturog man na, ini ti ayan ti barkada na. Amumutan jay anak mo. Agawid no kay kayat na. Ay, ada awag mo. Baro mo ta numero na ito hello? Ay, anak ko. Apay ka day. Ayan ti anak ko. Anya? Saan? Saan na po na ita? Apay, pandat na pasamak. Diyan anak talakay. Awanan. Natayat. Anya? Andrew, apay pinanawan na kami Patip karam ko matipakinakam mo balasang ko. Awanan ti madagkalan dagiti anak ko nga amada nanang. Natayan ni Andrew. Di ka madanagan. Uray awanan ni Andrew. Tumulong kami latakin ka. Saan na kayo abay-bayan kadagitya pukumay? Apay nga itakala ang anagawid. Itay pa'y nga urayan ka. Sa dino tinapnapan aya. Kunak man no napan ka nagpa-check up. Kalkalpas lang ti check up ko, nanang. Kat, kumusta ti check up mo? Masikog ka mo't siguro, nanak ko. Nanang, baro mo ta numero da ito. Amangan no na bartek manan. Naala naman nga may ti sweldo na iti construction. Iso anapan naman invasion at ikwarta na. Kakangag Nanang,
Mano atawanan ngagdandan na kayo kiniriki nga asawam. Ngam aging gaita, di dakmat la maipaayanan iti apo ko. Saan tayo nanamnamaan day tananang? Ngamin, siyak tayan ti diferensya. Manon a doktor ti nagpakitaak, kat agpapada ti imbagada. Sa anak, ama ka anak iti uray ka anuman. Anya, Sa dinutayan ni Ricky nanang, nakita yu ka di? ay, pimanawan ti asawam anak ko. Anya, Nauma siguro na iti kastoy akasasaad yu. apay a pinalubusan yu a pimanaw. Awan na aramida kanak ko. Linapdak, ngam talaga adisididon a pumanaw. Naupay siguron kan ka, tadi mo maipaayan iti anak. Anyan. Sa bagay, nabayagan na nadlaw ko abimaaw ni Ricky kanyak. Ngambasol ko kaditi kastoy akasasaad ko. Apay naramid na ti kastoy kanyak. Kasanuak paitan. Ala, aklo namun ti amin, anak ko. Sana bale, tada akmat. Di ka baybayan, anak ko. Itaman pa'y nga umawag ni Nanang. Hello, Nanang. Hello, Cheska, anak ko. Kumusta kayon ngay? Kumusta dagiti apo ko? Ha? Nasaya at damot, Nanang. Da kayo nga'y, kumusta kayon? Kastoy, malmaldayan ako. No saan ka abisi? Umay munto manipasyar dagiti ubing dito'y balay. Kaya't ko ida makita, anak ko. Ha? Orayan kayo wan. Ay, sige, Nanang. Umay kaming to. Nakaturugan ti apo ko yun, Nanang. Ipaidayo pa'y laang ijay silid. Tapno saan kayo amabanog amang ubub ba? Sa anak pa'y mo't anabanog, anak ko. Ay nakaayayat dagito'y apo ko. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko, nakakita ka na kwada. Nanang, Kasto'y gayam tirik na ti adda apo ko na. Ay nakaragragsak gayam. agyaman na, tanaaklon nyo matlaangan dagiti apo ko yun, Nanang. Pakawanan na ko, anak ko. Bidot tinaramid ko iti kalabas. Saan amay parbang ti kasyay ngay naramid ko kan ka, anak ko. Nanang, nabayagan anapakawan kayo. Ikarikan ako. Sulnitak tinagkurangak kada kayo. Iso ano mapalin, ikanak ko maitigon daway ko abumawi kada kayo. Babaan iti panangaw-awir ko kadag iti apo ko. Wala nang, mapatganti kayat yo. Anak ko ay agyaman na tasaan na kaginura. Ipatpatag kayo kadag iti apo ko. Ipatpatag da kayo mat, Nanang. Saan nga umda sa rason ti panagbasol ti anak mo tapno laksidan wenno ikulasay mo. Tulongam kitya mga barwanan tapno mailintag na dagiti bidtut na. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan dayta apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo. God bless iti tunggal maysa.